Рус işgalcilері Херсон шеріні бомбалады. Украина февкулады хызметлерінің вегерлі акиметінің малюматларына көре 2 ерлі сәкен яраланды. 73 яшындаки қадын ұжым вақтында азбарда еді. Оны тезден хастаханеге алып кеттілер. Бұл ақта Херсон вилеті арби мемориет юлбачысы тариф етті. Ой! Нога. Нога, рука, нога, голова тоже. Вот это все на меня. Вот тут я была, во, на улице. Бомбардыман нетижесінде yüksek қатлы биналар зарар көрді. Herhangi bir arbi noqtada değil, tek yerli sakinlerge ucum etildi. Daha bir yaralанған 17 yaşındaki oğlan. Onu hastahanege alıp kettiler. Şimdi hekimler ona baka. Taqiqatның malumatlarına göre Rus kuvvetçileri Xerson ve Berislav rayonuna kunduz ucum etti. Ava bombasına ucum uçağı Su-34'ten şehirge bıraktılar. Украина mahkemesi иханечі Олег Царевның $500 миллиард гривна фиятындаки мал мүлкіні чекеп алды. Украина қавсызлық қызметлерінде білдіргенлеріне көре сөз Днепро шерінде yerleşken квартира Киев вилаетінде бір арази işgal етілген Қырымда 2 комплекс ақта кете. Хусусан Киров адына санаторий ве садыба княгыне Баратынское музейі. Қавсызлық қызметлерінің дегеніне көре айнен анда шымды сабық милет векілі яшай. Оны Украина сыңырларыны деңгіштірмек үшін фаалиет көстерген teşkilatlarını maddi şekilde desteklегені için қабатлайлар. Царьов уклав договір з підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони 2 кримських об'єктів екснардепа. Гроші за такі послуги колишній регіонал сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угрупування РФ, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові. Қавсызлық қызметлерінің мәліматларына көре Олег Царев шымды işgal етілген Қырымда сақлана. Бұл себептен оны месулетке чекмек зор. Ама қайдетмелі ке кечкенсіне октябрь айында о аман-аман Аллахның mahkemesi o güne çıkacak еді. Ялтының Киров санаториінде яры гежеде ona 2 kere ateş açtılar. O vaqt Царевны реанимация құртарды. Дава бойынша тақиқатның başlatılması emrini ise Rusiyanın taqiqi komitet yolbaşçısı Alexander Bastırkin berdi. Yaralı ihane bir haftadan sonra intervyu vermek için ekran başına oturttular. Я не думал, что столько людей будут переживать. Я всем очень благодарен. Особенно благодарен сотрудникам спецслужб. Царевға ateş açılғанından бірқаç күн соңра ФСБден Рус işgalcilері Царевның қатиліні тұтқанını білдірді. Бұл Санкедерсін 46 yaşındaki Ялта сакini. Адам Царевның yaşаған санаториінде çalışa екен. Bu hadiseden бірқаç күн evvel Царев bir şey hissetip işgalcilerden silah istеген. Дегеніне көре Санкедерсін Украина istihbaratı onu öldürmege istey. Haqiqatda ise şimdi Ukraina mahkemesi ona devlet ihaneti boyunca gıyabi şekilde 12 yıl hapis cezası hükmünü çıkardı. Onu tutkan sonra tezden hapishanege kapatacaklar. İşgal etilgen Akhyardaki qavga sebebinden xalqara şamata qoparalар uç belli olmagan kişi yolda keçken bir adamga saldırdı. 19 yaşındaki Alexander Sankedersin işten evge qayta edi. Birden артından sportçı kıyafetlerde 3 kişi saldırdı. Oğlanını yerge tuşurup dumpuslemege başladılar. Şamatanı eşitip yerli sakinler yardımga çapmaga başladı. Saldırganlar kaçmaga yetiştirdi. Alexander'ını ise kozu yaralı ve başında şiddetli darbelerinin bıraktılar. Yerli teşvikatçı matbuatları tezden saldırganlarını kelmeşekler dep adlandırdı. Oğlanın anasının sözlerine tayanıp aytkanlarına göre oğlanını dumpuslegende mında reis bizmiz dep kaçırganlar. Sankedersin onu Rus olğanı için urğanlar. İşgalci hakimiyet ilk günlerde bu saldırıga pervasız kaldı ama birkaç vakittan sonra aydutlık boyunca dava açıp tetkik etmege karar verdiler.
Осетин бирасының темин етілуі ве автобус нақлияты. Бұақта Қырымның Ижғалжы баш назир муавины Георгий Мурадов Ижғал етілген Женюбе Осетиядан меслектеші Дзамбалат Татаевнен аңлашты. Қырымның Ижғалжы акимияты бұны алыш веріш ве илми ішбірліктен ибарет олған халқара аңлашма деп адландырды. Бұ аңлашмаға енгел рақы теминаты язлық русларының Ижғал етілген топрақлары арасында автобус нақлиятлары ве Женюбе Осетияда Қырым балалары үшін татилнен бағлы контрактлар көрем. Бұнен бірабер Ярамадада Гүрджистанның Ижғал етілген топрақларының медениет күнлеріні кечірмеге аңлаштылар.